Assalamu alaikum sayılı seyirciler. Bakış şerifiniz hayırlı olsun. UATV efirinde haberler ve sizinle sonki vakayalarını tanış edemiz. İşgal etilgen Ahmedjit'te Kırım tutar faili Enver Krosh azat etildi. O hapiste 10 gün devamında yatıp çıktı. Bundan evvel Kreml nezareti altında çalışkan Jankoy rayon mahkemesi onu ekstremist materyallarını tarqatkanında qabatlagan edi. İzolator binası yanında Enver Krosh'nu qararlen 100 insan karşıladı. Genç herkesge kol tutup üçün minnetdarlığını bildirdi. Aytqаны gibi mahkeme adaletsiz kararlar algan vaqtda bu destek pek mühimdir. Mahkemenin aklı kararı bizim için maksat olmamalı. Maksadımız halkımızın birdimlikte saklamaktan ibaret. Tabii ki mahkeme kararlarının menfaatımızını koruyuculuğunu anlayımız. Ama bu sebepten teslim olmamak gerekmiz. Vakit ve malumuzunu sarf etkenimiz hakkında teşkünümek gerekmiz. Özümüzünü ve bugün zulümga uğragan musulmanlarını korumamalımız. Enver Krosh yanvar 25'inde Jankoy şehrindeki evinde tintuf geçirilgenden soň tutulgan edi. O vakit telefon, planşet ve notebook'u musadere etildi. Tefkif sebebi 2012 senesi içtimai ağlarda paylaşkan yazıları oldu. İşgalci hakimiyet onlarını Rusya kanuniyetine göre ekstremist olarak tanıdı. Kırım'ın 2014 senesi fevral ayında Rusya tarafından işgal etilgenine bakmadan. Enver Krosh Rusya mahsus hizmetleri tarafından bundan da evvel takip etilgen edi. 2015 senesi dekabrinin 16'sında Jankoy rayon bölігінде işgalciler onu elektrik akımı ile kıynap işbirlikке zorlamağa tırışkan edi. İşgal etilgen Kırım'a Almanya için alternativa fırkasından deputatlar ziyaretinin hukuki akıbeti gayet ciddi olacaktır. Bunun hakkında Twitter'da Almanya-Ukrayna elçisi Andrei Melnik yazdı. Bu ki bu ziyaretlerini o mesuliyetsiz ve cemaat tarafından takbih edilmesi gerek olan ziyaret olarak adladı. Hatırladığımız geçenleri Almanya için alternativa oңcu populistik fırkasının deputatlarından ibaret bir heyet işgal etilgen Kırım'a kelip çıkan edi. Olar Kiev'nin olarga Ukraynaga kirişini yasak eteceği hakkındaki korkuzdurlardan kasevet çekmegedini bildirdi. Ukrayna Yukarı Radası bugün 8. sessiyasının ilk haftasını başladı. Ukrayna parlamentinde bu sessiyaga Nazirler Kabineti tarafından teklif etilgen 35 kanun lehasının bakılması planlaştırılgan. Bundan da gayrı kun tertibinde Milli Hafsızlık Kanunu, kadr meselesi, şu cümleden Milli Bank yol başçısının tayinlenmesi, hem de kabarcılıkka karşı mahkemenin teşkil edilmesi gibi meseleler turmakta. İlk günü de yarında onun kun tertibine kirsetilmesini tavsiye edeceğim ve komitetke onu acele bakmağa havale edeceğim. Habercilikka karşı mahkemenin teşkil edilmesi en yakıt vakitte bitirmemiz için. Birinci ve ikinci okuf arasında Venedik Komisyası tefsirlerinin hesapka alınmaması için vesika tezitüvlerinin kirsetilmesi mümkün olur. Başnazir ve hükümet başı olarak keyfiyetli habercilikka karşı mahkemenin teşkil edilmesi kol tutam. Reyberov'un başlangıç basamağında İşbukanın lehasında Venedik Komisyası tefsirlerinin közge alınması pek mühim. Bu gayet imiyetli habercilikka karşı kureş için tam yararlı infoterkepini teşkil edecek bir şeydir. Tunyev'in Atto zonasında 3 Ukrayn arbiyi yaralandı. İkisi nariye silahından yaralangan, biri kontuziya etilgen. Bunu Atto ştabının spikeri Vasil Labay bildirdi. Onun sözlerine binaen Rusya ücretçileri silah taşlaf şartlarını 5 kere bozgan edi. Bütün tarihler Donetsk vilayetinde kaydetilgen. Ворог застосував важкі 120 мм міномети. Düşman Kamenka ve Novotроицka civarında yerleşken mezbimlerimizge karşı 120 mm mina toplarını kullanıp Minsk anlaşmalarını kaba surette bozdu. Vodene yanında cengaverler atok güçlerinin terime noktalarına el granata toplarından ateş açtı. Bundan da gayrı akşam düşman Butovka ocağı yanında faalleşti. İşbu rayonda işgalciler imeycilerimizin tarafında 40'tan ziyade 82 kaliberli minanı atkan edi. Jankaverler Marinka ve Krasnohorivkada gaz teminlevini gayırdan tiklemege imkan vermey. Bunu ateş toxtatuf rejiminin nezareti ve idaresi boyunca umumi merkezinin Ukrayn tarafı bildirdi. Krasnohorivka şehrinin ateşke dayanıklı zavodu tamir işlerinin geçirilmesine 25 kere ariza bergen edi. Hiç birisine cevap gelmedi. Jankaverler hafsızlık kefaletini vermey. Meskun yerlerinin binlerce sakini ve onlarca infraterkip obyekti bir senedir gaz ve sıcaksız kala.
Русияда тутылган сиясий мабюс Украиналы Станислав Клыхка адвокат көрсетілді деп білдіре Русия укук корчалайчысы Татьяна Щур. Адвокат Роман Качанов соңки еллары Клых иле анасындан гайры жам тышында конушкан екене кишидир. 3 саат девамында олар лаф етті. Качанов сиясий мабюстың беденінде түзелген бір чоқ ярасының фотосыны чыгарды. Кайдеткені ки бу яралар ишкенже излерін аңдыра. Бұның иле адвокат Украинаның рухи сағлығы бойынша қасебетіні білдірді. Чеченистан юқары махкемесі 2016 сенесі майыс айында Станислав Клыхны 20 йыллық апыз жазасына махкум еткен еді. О, бірінші Чеченистан женкі вақтында Русия ордусына қаршы женклешкенінде қабатланыла. Клых қабатыны танымай, әмде ишкенже тесір алтында шатлық еткенini білдіре. Şimdi о Челябинск вилаятының апсханесінде ята. Мемориал Русия укук корчалав тешкілаты Клыхны сиясий мабюс оларақ таныды. Украина тышкы ишлер назиры Ужгород шәһәрендә Мажарлар бирлеге бинасында Молотов каршымасына аткан инсанларның әрекетләрен тәкбих етті. Павло Климкин Твиттерде буны айып бір йол олаrak адлады. Вакыя базар күні саба саат 4-те олып кечкен еді. Белгісіз шахыслар якыжы карышма иле шишені бина пенжересіне аткан еді. Пенжеренің чифт жамы бинаны янгындан куртарды. Закарпаття вилайаты полициясының айтканы кебі бу әрекет атешке беруф интулуvu еді. Экеже жаңженкі вақтында еудилерінің тешкілатлы өлдірілмесі үшін ялыңыз алманлар месулиетлі. Бұның аққында Алмания тышқы ишлер назиры Зигмир Габриэльнің бәянатында айтыла. О, Полонияның Милли Хатыра институты аққындаки давалы қанунны изатлады. Назир, Берлин ресми оларақ лех концлагерлері деген ибарені ве умумен тарихны сақтелемек интулувларны тәкбих ве рет edeceginde Полонияны ишандырды. Ölüm лагерлері үшін месулиятлы олған, оларны идея еткен ве миллионларчы еудіні. Өлдіргенлерінің кім олғанны ақында ешбір шүбе жоқ, немселердір. Ишбу тешкілатлы күтлеви өлдіровны мемлекетіміз азырлаған еді, башқа бір кемсе дегел. Ве айны коллаборантларының әрекетлері бұ вакиятны деніштірірміз. Чәршембе күні Полонияда қабыл етілген қанун Холокостта лехлерінің қабаты аққындаки білдірувлер ве лех өлім лагерлері ифадесі үшін жинайы месулеттілігіні кірсеті. Иш бұ түзетівлерге Израиль ве Америка Қошма Штатлары қатиен қаршы шыққан. Атина шәһәрендә күтлеви наразылык акциясы кечте. 10 бинлернен адам чыгып Македониядан девлетнең адыны деңештирмәгә талап итә. Ве Юнан хакимиятының Скопье иле бу мәсьәләдә кабул иткән компромиссына каршы итираз белдерә. Митинг иштиракчылары бәян итә ки, олар комшу девлетнең адындан Македония сөзі алынмаганча һичбер адны кабул итмәйчәк. Ике девлет арасындагы бу дава 1991 сенәсеннән берле hukm сөрмәктә. Атинада наразылык белдергәннәрнең фикеренә күрә, Македония өз адыны Юнанистанның bir әйлетінден хырсызлыған. Bundan evvel Birleşken Milletler Teşkilatı kompromis olarak Sabık Yugoslav Makedoniya Cumhuriyeti adını tasdiqlagan edi. Hırvatistanның yalı taraflarında aman-aman 1 metrlik katlam kar yağған, çoxsu yollar kapalı kaldı. 30 meskun yerde elektrik akımı kesildi. Yerli sakinlerge boran toktağanına kadar evlerinden çıkmamağa tavsiye etili. Rahatlık günleri 200'den ziyade yol kazası kaydetilgen edi. Sinoptikler kar yağıvı sağanak yağmuruna çevrilecegini tahmin eti. Rusiyeli 13 sportçu ve 2 idmancı Halkara Olimpiya Komitetinin kararı ile Pyeongchang'daki olimpik oyunlarına yiberilmegen. Mustaqil komissiya bildirdi ki sportçularının biri tekrar teşkirildi, lakin bütün şek şübeler yok olmadı. HOK 169 Rusiyeli sportçunu olimpiyadaga kabul etti. Olar neytral bayrak astında çıkış yapacak. Çünkü Rusiya takımı oyunlarga yiberilmegen. Rusiya Federatsiyası Sport Nazirligi'nin hiçbir hadimi olimpiyadaga izin alamadı. Pyeongchang olimpik oyunlarında 92 devletten tahminen 3000 sportçu iştirak edecek. Ukrayna'nı 33 atlet temsil edecek. Saygılı seyirciler, bugünkü bu sonki haberimizde daha çok malumatını Ukrinform saytında tapabilirsiniz. Sınalgan malumatını daima biz ile öğrenebilirsiniz. Sağlıklı kalınız.